Mema obi akwa baba obi 4G with the name still remain or buffer back up. And there eso ye da fufura rade de amaye ketrema da budwem na emoja edi afurusane. Na e wose ene ye no betena se na ye biebie ni ba bi ni esua de na maka cho so obi 4G with the name am yemsape na me evro. Just subscribe, like and share because adesua nko a sabi enyense hunu eye adesua ene topic no eye niam numa wo o kristoni ubetimi aye ama obi a onyi nyame nni ebeji nyame adi a abra onsign na chi bio eniema numa wo o kristoni ubetimi aye ama obi a onji nyame nni obi a onkwa asore ebeji nyame adi abra onsign na chi ye de koputo kase mo be kase 5 things to change an unrighteous person to become permanent righteous person without going back. 5 things are a man I am righteous without going back. And on OB4G TV, na me be mama was sua. No one who say a Christopher ye won yama bebre wa e to ye sintidua ma nipa bebre wo a omuntimi nsachira o madwene. Ene OB4G TV me baba be ama yahwe. Ede ba ko nie the first one communication. Obi be ka say communication ma dwoto ni nyina wa ha enti na yesua de pa. Communication obi ka say communication anything. Communication is as an evangelist, as an apostle, as a pastor, as a prophet. What Pierre Bonte and answer on Namnoako Shiaf because we are there over Pierre no because obi onji Christo nino. Unkotona saw them, Obakotona a bonte and na baby. Communication is very, very important. Communication, maybe as a communication, a quite ben sooner communication bit mama nasisa. I was a winning penny dim, common who say what be a part of him, what be a bushia. And some man in the Becano, Obu or baby no be could dim come evangelism and near ma ayana or yet children pano. And manipana bemu anti communication, you must be very careful. I was say, who say, nipana on you Christo Nino, only starting comodiana and a casabe somehow abusive, but wonu benya butre no one coming down one to say or baba to level, now what to know. Na neko brafom na ne ni nkomo ehunu se enkachi abrabo no betima sesa na enipa no ontimi mu abaako no de to so mienu eno de na hia me pa eno na ye sintidua kese pa ama enipa bebre mpeso ombesa kira be me sheda nam de eno ye number 2 getting into the person's shoe. Getting into the person's shoe. Obi say getting into the person's shoe me pese me kire se enipa na situation na owom no fa wura mu bi ebi abekọ no sebi na bia oye be sibra oye niam bia oye kronfo oye amroba oye say e wose wura ni shoe getting into his person's shoe no obebu say be ye den na ma getting into the person's shoe obi oye amroba na me ye righteous person e be ye den na ma getting into his shoe me nkoye amroba ni bia na say the answer is no. This is the way I obetima get into that person's shoe. Ma ninkoma onu ubedie no fa wuram na hwe ni situation na owom no ne busibisa na kwan apiepia no ma ne koye saade no in the conversation no and condemn no obi wo koye na amroba nye krono nye adwaman de wagu hufi no akeka ne sa enti bebre no wo ha omukọ evangelism ena ade beche no okọ nipa no obi no tese kokọ why never yes evangelist ebia obofo na eba na obia de ne tie wura tokrum na watopunu wo bu say ahun say edie nti ne ya na enipa no topunu because onkomo na ahun ni di no ehye na bufuo ehye ne yaw because wo kan sam to say wo mane wo kan sam mane kraye ne ya wo mane hunu say ase awiase no wawie bibia nu obeye yi ama ne bio no enye sa na yekosse sanipa free unrighteous being to be a righteous person. No, you can't do that. So person ni pane sachira e wo se ade na oye no se ba sibira bi no ba chenetena se menua ba e wo mo se asetena ni mu odene e na ade akra na de wura sa ade wem mane nka ni nsem ni nyina nkyiraw na tena se bokom ne tie na wutie wi a wa ma na futupa na wasachira na adwene sa nipa no obefa wo se ni nua because obie ni tirimu adwene ma na ono wo ka ni tirimu adwene. That is the number 2. Number 3, obibeka number 3 ni number 2 no emienu e wo similarities. Wo hu nipa na problem,
one with situation wa wom e de na twe ne ko okro no bom e de na twe ne ko adwaman bom e de na twe ne ko ahwe uri akose okosesam bia ho yen konf ya no tranko keka nwie nsore nko no o kan na nipa ne wie na se ekom ne de ne ma ne yes anema na it's either say emotionally obe support no and answer obe support no financially but most of the problem of Ghanaians nowadays you know most of them no DS lies financial assistance enti say enipa na akotu nufo no so hwe na adwaman bi no obo se subambo ne kro no nsa bi ne niamania bi hwe adekoro atwe ni kom if it is a spiritual chain hwe free ho na fa ne battle ho emotionally psyche no emani nyina adwene free ni bafo namfo kro na da bia osore na odi o machi ma ne ye niam enye no na financial problems so a se wo bia menua boa ne bi pa adwuma bi se oni bi kura na adwuma na aba assist no amana nya adwuma ohunu se wo na wa ma ne nsa akona no automatically yeyi okase ne firi wa be ye ne nyame enti onya adage asem bi abeka akire no odi akire enti se du mire bi na so o ma sore kura wo fra na wo nti obeba asore as time goes on o tiensem every man of God odifo evangelist wo ewo asore fie no na adwene besesa number 3 so no I think say you are blessed to have this platform and some yes I'm calling commercial break ba ye be number 4 me say obi for GH me sell me ma just 15 minutes of my time me sere mo fan 15 minutes ma pon number 4 don't judge them okwa kotu obi fu asesa na free di o mu na ba okwa don't be the judge because nyankopon kura ba was say wa ma se oba ba bejeji obia o oba no abesesam to don't judge even the Bible say thou shall not judge se nyankopon an judge wa don't judge them wo de ni se adekoro na okom so obo ba sibira ka kire ni se enkachi obetima sesa so ye kronfo a ka kire ni se enkachi emre bebre wo obetima sesa nyankopon de wa bie na wa bie ni nsem se one wo betina enti bre wakoma ase na ne betena be obi okwa akwakoduru ho no je obeye anie na kro no body enye o na ade we de enye wo yesa na udum ne spirit o mani pakro no na ne nye obema na ye enya doubt bebre wo na adwum because onu ankasa gina ho no obi akokro no bo akoba asibira akoye niam bi enye no automatically psychologically bibi ha no enu nti no yesa niam no enti wona nyankopon ehira wa ma that privilege ni knowledge na odi ko impact into that person okwa don't judge the person tunufo ne pia ne bata ho fa ne se wonua fa ne se wodie bi ma woni ni mienu nyina anye se ma ne hunu se wonne ni nyina no moye the same skill na obesisa na adwene automatically okwa ewura so dem ma onsansan bi because wo hunu se ne die mu no be o judge na okowura so dem ma ne mind ne be se ba bia mi wura I'm not fit to be there enti owura ho a adechi a na ni nye se obesa akwa asori bi obesisa eno so number 4 number 5 last but not the least and one last year be ka no also hia me pa ye be a listener don't be bored na nkomo no obedie ni so okọ na problem bi ha no na obio so akirwa enye bie bible mun kenkan John 3:16 John 4:20 and confusion no obi wo okọwe bible no quotation ni sa enti okotu obi fu a o the bible mun nsem ko na be confusion na adwene sa no enye ni sa as a new believer person so na adwene enko bie quotation a condemn nipa no na oba wo de ho mama ni say o read kire na automatically wa condemn no nti wo bedum ne spirit don't condemn him manimbie biensema ha na adwene enema anonum na ma ne kra ama na pia na kodu the situation say it take even 10 hours to listen so why you adwene say sa kra we you person otwene ba awurade no nya abotre ne tie ne nsem ne nyina so nya abotre tie ne nsem a all kana obehunu say wo be part of his family because when nya daje say o tie ade ha na adwene no find a solution to it automatically such people no they will never change. They will maintain the church and they will be yours and be for Christ. And I know say minuaba especially the evangelists for no kwa bontia munsusu ma words and very abusive, very harsh. And yet that does not bring salvation. Meseramo edru ho a kanaboko tunofo
na obeye erade dia ene niema numa OB4GH TV me de bere mu nie menim se why blessed eniema miensa pe na me free subscribe like and share because me wo topic for me pese ye tackle enti se wam subscribe ya next one beba no you can be part. God bless you and stay blessed. That's it. Bye bye.